Poštovane dame i gospodo, želim vam u ime Bosanskog akademskog društva srdačnu dobrodošlicu. Moje ime je Mina Čačković. Ja sam studirala slavistiku, 2018. godine završila, a trenutno sam studentica na Nastavničkom fakultetu u Beču i moji predmeti su biologija i bosanski jezik. Mnogo mi je drago da smo uspjeli unatoč ovakvim okolnostima da nađemo put da razgovaramo o bitnim temama koje se smatram tiču svih nas i koje su također bitne za razvoj bosanske zajednice u Austriji. Gost naše večeri je profesorica Azra Hodžić-Kadić. Ona je doktorandica slavistike u Beču i predavačica na Centru za jezike na univerzitetu i nedavno je pokrenula inicijativu za uvođenje bosanskog jezika kao izborni predmet. Azra je ujedno i zaposlena na Austrijskoj akademiji nauka na odjelu za zaštitu manjinskih jezika i kultura, autorica je knjige Otkri bosanski 1, te je osnivačica projekta pod istim imenom. Učestvovala je na mnogobrojnim svjetskim seminarima o višejezičnosti i manjinskim jezicima. Draga Azra, hvala što si se odazvala našem pozivu kako bismo večeras saznali više o tebi, o tvojim projektima i o tvojim planovima za budućnost. Pa izvoli. Amina, hvala ti na tako lijepoj najavi. Prvenstveno mi je drago da je voditeljica studentice slavistike. To nam uveliko kazuje da postoji ogromna budućnost za bosanski jezik, ne samo kao strani, nego i kao maternji jezik u Beču, a i u cijeloj Austriji. Hvala ti na tako divnom uvodu i na predstavljanju onoga zbog čega smo se upravo i sastali, to jeste uvođenje bosanskog jezika na Centar za strane jezike pri Univerzitetu u Beču. Naime, ja već duže vremena predajem hrvatski i srpski jezik, te romanske jezike, francuski i španski jezik, i prvenstveno mi je bila želja da se omogući studentima, svim zainteresovanim, da mogu pored hrvatskog i srpskog učiti i bosanski jezik. Mi svi znamo koji se bavimo lingvistikom da je u stvari to jedan policentrični jezik koji ima 3 različita standarda i sve 3 standarda se trebaju poštovati i sve 3 standarda su jednako važna. Mada ponekad se i isključuje 4. standard koji je vezan za crnogorski jezik, koji je također tek sada stao na noge, kako bismo rekli, jer u suštini možete u Parizu, na primjer, studirati pored bosanskog, nažalost još uvijek se naziva u Parizu bošnjački jezik, hrvatski, srpski i crnogorski jezik. Govorim zato što sam ja upravo bila studentica u Parizu i znam da je velika inicijativa već tad bila za promjenu naziva iz bošnjačkog u bosanski jezik. To je već neka druga politička pozadina koja naravno da nije zanemariva, ali je na nama da radimo na jednom konstruktu koji se veže za bosanski jezik. Ja sam tu inicijativu sam u stvari pokrenula prije 3 godine. I, nažalost, ta inicijativa je završila možda u pogrešnim rukama, jer možda nije bilo dovoljno hrabrosti da se provede ta odluka, ali nakon 3 godine moje inicijative bosanski jezik je ponuđen kao studijski ili izborni predmet na Univerzitetu u Beču. Vi na tom centru za jezike možete učiti 30 različitih jezika plus jezik koji je namijenjen za gluhonijeme osobe. Ta različitost uveliko govori koliko je austrijsko društvo otvoreno i koliko ipak postoji mogućnost da Austrija ponaosob upozna svaku svoju zajednicu kroz jezik, kulturu, književnost i različite obrazovne sektore. Bosanski, hrvatski i srpski jezik to je jedna od najstarijih slavistika u Europi, oduvijek možete studirati, nekad se mogao studirati srpsko-hrvatski, jer danas je to bosanski, hrvatski i srpski jezik ili BKS, kako ga skraćeno zovu, i studenti stječu diplome profesora bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i mogu dodatno da izaberu još neki predmet
Mi, kao što je naveo gospodin Sirač, mi imamo priliku da ovdje učimo bosanski, hrvatski, srpski kao maternji jezik. I upravo sam danas u jednom intervjuu rekla da je Austrija jako otvorena zemlja i da nudi mogućnost učenja čak preko 17 različitih maternjih jezika. Mislim da u istom rangu je možda samo Švedska, dok ostali zemlje, pogotovo gdje se kreće najveći broj naše dijaspore, su prinuđeni sami da organizuju nastavu maternjeg jezika. To je jako teško i neizvodljivo, pogotovo ukoliko nemate dovoljno pomoći iz matice. Ja bih naglasila da Hrvatska ima jako dobro orijentiranu politiku prema učenju hrvatskog kao materinskog jezika ili čak kao učenje hrvatskog kao stranog jezika, jer imate čitave lektorate razrađene koji se bave izučavanjem hrvatskog kao stranog jezika. Imate hrpu knjiga, imate ministarstvo koje stoji iza tih lektorata. Mi, nažalost, to nemamo. I mi smo prinuđeni da kao pojedinci se borimo za opstanak našeg maternjeg jezika. Moja prvenstveno je bila želja da se bosanski jezik izdigne na jedan viši nivo, na jedan akademski nivo. Jako sam sretna da se može učiti i u osnovnim školama, do 4. razreda osnovne škole, ali prvenstveno mislim da djelovanjem elite koja se bavi bosanskim jezikom, u ovom slučaju bosanskim kao stranim jezikom, može uveliko mnogo doprinijeti da bosanski jezik u suštini bude priznat kao jedan moderni evropski jezik. Naravno da je bilo različitih komentara, pa i onih koji se bave jezikom i oni koji su slavisti i oni koji ne priznaju bosanski jezik kao jezik. Možda je bilo i odgovaranja studenata i različitih konflikata, ali u suštini jako je bitno da ovaj projekat je opstao, da ovaj projekat je naravno legalnim putem dobio pravno mjesto na fakultetu i da se može učiti kao izborni ili kao, napominjem, studijski predmet. Jer ja, na primjer, sam imala mnogo studenata na hrvatskom jeziku koji studiraju diplomatiju i oni su morali cijelo svoje školovanje ili cijeli svoj studij za vrijeme cijelog svog studija izabrati jedan predmet, slavenski jezik, većinom su birali hrvatski ili srpski jezik, jer bosanski tada nije bio u ponudi. I kada sam imala predposljednji semestar, javilo je se mnogo studenata koji žele zbog svog izučavanja, istraživanja da uče bosanski jezik prvenstveno, da li se bavi temom koja je vezana za historiju ili geografiju ili austrijsko-bosanske odnose. I tako da sam na osnovu tih ponuda i na osnovu tih prijedloga napravila jednu inicijativu zajedno sa studentima i onda smo i dobili konačno odobrenje bosanskog jezika na Sprachzentrumu ili tačnije na Centru za jezike u Beču. Ja ću još izložiti par činjenica i na kraju bi se fokusirala i na pitanja, jer svi vjerovatno se susrećete sa različitom problematikom maternjeg jezika u dijaspori, a ne samo u dijaspori, nego općenito i u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine. Htjela bih napomenuti također da učenje bosanskog kao maternjeg jezika je jako važno. Mi imamo priliku u Austriji da učimo pod jednim predmetom bosanski, hrvatski i srpski, i što nije nimalo manje važno i ne smatram da je nimalo manje važno i željela bih da apelujem na roditelje da upisuju svoju djecu na nastavu maternjeg jezika, jer kada pogledate koliko mukotrpnog rada stoji iza naših sugrađana u Danskoj, pa neki su se javljali iz Islanda i u ostalim dijelovima Europe, onda vi vidite jednostavno da imate jednu veliku prednost i da
to ne znači samo da će dijete naučiti jezik, nego da će osvijestiti i svoj policentrični identitet. Jer mi svi koji živimo izvan granica Bosne i Hercegovine, mi imamo policentrični identitet koji je mnoštvo još bogatiji nego da je jednoličan. Nastava maternjeg jezika se može omogućiti ukoliko se prijavi 10 učenika u jednoj školi i na osnovu toga se nađe nastavni kadar koji će predavati bosanski, hrvatski ili srpski jezik, kvalifikovani kadar, a ukoliko nema u toj školi određeni broj učenika, onda djeca dobiju ponudu da idu u školu koja je u blizini. Ove godine, na primjer, moj sin nije imao mogućnost da uči bosanski, hrvatski, srpski, uopće maternji jezik. Mogu reći na neki način da su te prijave bile i zataškane, da učitelji nisu imali prije nekih sugestija od roditelja zašto nema nastava bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i tako da u njegovoj školi se samo izvodi nastava turskog jezika. I naravno ja sam pokrenula zajedno sa mužem tu inicijativu preko roditeljskog vijeća da od sljedeće godine u ponudi imamo nastavu maternjeg jezika koja je naravno zakonom propisana i za koju se izdvajaju sredstva. Postoji mnogo organizacija, udruženja koje se bave također nastavom bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika. Ta udruženja u suštini sve što radi samoinicijativno i dobrovoljno ili uz mali prilog, što je zanemarujuće. Jer kada pogledate ostala udruženja koja organizuju nastave svojih maternjih jezika, to je na nekom većem nivou, puno je efikasnije zato što je ih puno financijski bolje podržano. Konkretno hrvatski jezik. U domu, hrvatskom domu možete učiti hrvatski jezik, ali naravno i zato više i platite, pa različite ekskurzije. Toliko je bogata ta ponuda za maternji jezik i za očuvanje hrvatske baštine da se ponekad iznenadite. Jer u suštini ja se u svom doktoratu i bavim slavenskim manjinama i onda na osnovu svih tih podataka i na osnovu svih tih susreta vidim koliko smo zaista mi kao društvo koje je mnogobrojno, jedno od većih migrantskih grupa u Austriji, koliko smo na jednom nivou koji nažalost mogao bi biti puno bolji i mogao bi puno više pružati novim generacijama. Upravo zbog toga, zbog nekih stvari koje sam ja pokrenula, u suštini te stvari bi trebali realizirati institucije, da li iz naše matice, da li naša ambasada. Možda je malo to tužno i deprimirajući da jedan pojedinac ili pojedinka se bavi pitanjima koje se tiču kolektiva. Ali kao što je Sirač spomenuo, njihova, na primjer, inicijativa je itekako olakšala nama, mlađima, put i mi smo imali na osnovu čega da se borimo za svoja prava. Ja se nadam da će sve ove nove inicijative mnogo značiti mladim ljudima i da će istrajati u onome što sam ja započela. Svjesna da nemamo baš udžbenike koji su na evropskom nivou, pokrenula sam projekat Otkri bosanski, kao što je Amina spomenula. Taj projekat nije vezan samo za Austriju i ne želim da bude vezan za Austriju, želim da bude vezan za sve zemlje u kojima se nalaze naši sugrađani i sugrađanke i tiče se učenja bosanskog jezika, ali taj pristup je itekako drukčiji nego pristup maternjeg jezika. Mi svi znamo koji imamo djecu u dijaspori, djeca koja idu ovdje u školu ne mogu nikako imati isti pristup prema svome maternjem, prvom ili drugom jeziku, kako ga god nazivate, kao što imaju djeca u Bosni i Hercegovini. I ponekad ti udžbenici koji su dolazili iz Bosne i Hercegovine su za našu djecu strašno komplikovani.
jednojezični, jer naša djeca, htjeli mi to ili ne priznati, oni razmišljaju na jeziku zemlje u kojoj žive, u kojoj su rođeni, u kojoj borave. Zato je ovaj projekat višejezičan i zove se Otkri bosanski. Naime, udžbenici će biti višejezični, to jest na bosanskom jeziku kao prvom jeziku, zatim na njemačkom i na engleskom jeziku. Engleski jezik mi svi znamo da je lingua franca i jednostavno nemoguće je da engleski jezik ne uvrstimo u ponudu, jer većina naših mladih danas govori engleski bolje čak nego i bosanski jezik. Moja inicijativa i moja želja koja se polako ostvaruje jeste da ta knjiga, kao što sam rekla u samom početku, bude višejezična, tako da sam za ovaj projekat izabrala i neke zemlje koje će s nama sarađivati, koje će uraditi prijevod na svom domicilnom jeziku. Turska, koja ima manjinsku priznatu grupu Bošnjaka, priznata manjinska grupa Bošnjaka u Turskoj, i želim i u pregovorima sam još uvijek da se ova knjiga prevede i na turski jezik. Znači knjiga bi bila onda na bosanskom, turskom i na engleskom jeziku. Zatim sljedeća zemlja s kojom sarađujem i koja će također izdati ovu knjigu jeste Mađarska, jer pošto se bavi manjinama i većina koji se žele baviti manjinama i koji znaju više o manjinama, znaju da u Mađarskoj postoji jedna grupa koja je doselila iz Bosne i Hercegovine, čiji je maternji jezik bio bosanski jezik, koji im je zabranjen bio da ga koriste, i mogu slobodno reći potisnut totalno, tako da ta grupa je ostala bez ikakvih prava. Prije 5 godina Europska komisija je pokrenula inicijative za oživljavanje tih manjinskih jezika i među njima su i Mađari, i tako da smo dogovorili da se knjiga prevede i na mađarski jezik. Možda publikacija nije velika, ali to je prva knjiga u Mađarskoj koja će biti na bosanskom jeziku. I naravno još jedna grupa koja je vezana za francuski jezik koji je meni jako blizak, i odlučili smo da također da bude ova knjiga prevedena na francuski jezik. To nije kraj, ja ne vjerujem da ćemo stati na tim prijevodima. Moja je želja da što više prijevoda imamo, da udžbenik bosanskog jezika bude dostupniji što većoj publici, kako na fakultetima, na slavistikama, tako i običnim ljudima koji žele biti samouki, jer knjiga je prilagođena europskim referencama, i tako da možete učiti na jednom sasvim normalnom nivou, bez nekog profesorskog nadgledanja. To je jedan projekat, kao što sam rekla, jer u suštini mi ne možemo izdati samo jedan udžbenik i onda stati na pola puta. Možda nije lijepo da ja kritiziram, ali ja često sam rekla, ja nisam imala ni priliku da predajem bosanski jezik na nekoj zadovoljavajućoj literaturi, jer ja ne mogu sada dati nekom studentu ili nekom djetetu koje je ovdje odraslo, kome je njemački jezik prvi jezik, ne mogu mu dati knjigu od 200 stranica, suhe gramatike, izvoli uči. Taj koncept je zastarjeo koncept i taj koncept se ne koristi u Europi. Svi koji se bavite bilo kojom vrstom obrazovanja, vi znate da ćete biti u nekom domenu smijavani, a ne samo smijavani, vi jednostavno onda gubite želju za učenjem tog nekog jezika. Da li to bio bosanski, da li to bio čečenski, nije bitno. Onda sam ne da sam primijetila, nego sam kroz samo predavanje i kroz rad sa studentima, evo već sad će biti 10 godina, vidjela sam da ja u suštini i nemam na osnovu čega ponuditi učenje bosanskog jezika kao jednog savremenog, modernog svjetskog jezika. I upravo zbog toga je i proizašao ovaj projekat. Znači, prva knjiga je već trebala izaći 31. ali korona je poremetila neke stvari. Očekujemo, znači, početkom februara da prva knjiga već bude u prodaji na Amazonu i naravno u nekim bibliotekama s kojima već imamo sporazum.
Zatim slijedi druga knjiga koja bi trebala izaći u maju ili najkasnije ako se nešto poremeti do kraja godine, zajedno sa još jednom knjigom koja ima za cilj pojednostaviti gramatiku bosanskog jezika, ali trojezično. Zašto cijelo vrijeme naglašavam trojezično? Zato što i moja i vaša djeca razmišljaju na jeziku u kojem u domovini u kojoj žive. Bosanski jezik im postaje, htjeli mi to ili ne, strani jezik. Često ćete vidjeti da vaše dijete kaže: a mama, kako se to kaže na bosanskom, a kako je to u njemačkom, a zašto je to ovako, zašto je to onako. Onda vidite po neuropsihološkom pristupu da vaša djeca doživljavaju, ne morate biti neki naučnik ili se baviti jezikom, da vaša djeca doživljavaju drugčije mentalitet, kulturu, jezik domovine koja je vama matica. Nažalost, jer podneblje ne dozvoljava da mi u suštini favoriziramo ono što bismo mi htjeli, nego ono što je nama potrebno. Uz projekat Otkrij bosanski sam namjeravala i uskoro treba biti aktivna stranica, web stranica Otkrij bosanski, na kojoj će biti različite ponude. Vi znate i vidimo svi da smo bili prinuđeni u ovom periodu da online, da se prebacimo ili što bismo rekli prešaltamo na online život. I svi smo radili od kuće, koristeći kompjutere, družeći se bez socijalnih kontakata, šireći ideje i donekle je to bilo uspješno. I mislim da je to jedan veliki poduhvat, digitalni poduhvat koji može nam svima olakšati živote i koji može nama pomoći, dijasporcima, kako nas zovu, da se uvežemo i da prezentujemo bosanski jezik na nama poznat način. Na nama poznat način. Znači, bosanski jezik kako održati u višejezičnom društvu. Web stranica će općenito nuditi različite online seminare za nastavnike koji se bave bosanskim jezikom u višejezičnom društvu, ali i bosanski jezik za naše omladince koji će također biti višejezičan. Znači, predavat će se bosanski jezik na engleskom, njemačkom ili još nekom dodatnom jeziku. Zatim će biti ponuđene radionice za manju djecu, naravno uživo u Beču, ali tokom korone i online. Ali za ostalu publikaciju će biti ponuđena online. Moja želja jeste da se svi koji se bavimo bosanskim jezikom u dijaspori napravimo jedno konstruktivno tijelo koje bi moglo djelovati, gdje bismo se zajedno sastajali, razmjenjivali ideje, gdje bismo pravili planove za budućnost i gdje bismo poboljšali način predavanja bosanskog jezika, udžbenike i sve ono što je nama potrebno, baš nama potrebno onakvi kakvi mi jesmo. Znači, mi odrastamo svakodnevno, živimo u jednom višejezičnom društvu. Vi ne možete, možda to nije lijepo da kažem, ali vi ne možete doći na predavanje, dešavalo se na slavistici, i predavati stranim studentima sa jednim visokim bosanskim jezikom, ne računajući njihovu pozadinu, ne razmišljajući da oni nisu u tom domenu, ne shvatajući da je njima to strani jezik. Ne možete doći djecu našu kritikovati i reći im: vi ne govorite ispravno bosanski jezik, a ta djeca odgajaju se na posve drugom jeziku. Pa vidite, na primjer, vrtić je od 8 do 4. Znači, fond riječi koji je na njemačkom jeziku je totalno zanemariv u odnosu na onaj koji se koristi na bosanskom jeziku. Tu pozadinu su neurolingvisti mnogo posmatrali i tražili su jedan recept kako da djeca u svoj identitet ugrade više jezika.
Ne možemo to porediti sa maternjim jezikom gdje dijete od 2 godine u Bosni i Hercegovini dnevno ne koristi ni jednu stranu riječ, sa vokabularom djeteta koji koristi u vrh glave 100 do 200 riječi, zavisi u kakvoj je situaciji u porodičnom okruženju. Ne mogu ta djeca na osnovu svog znanja ili neznanja biti ismijavana, nego ta djeca trebaju poslužiti kao primjer kako imamo u svojoj okolini poliglote koji mogu pomoći zajednici na osnovu više jezika, svojoj zajednici, konkretno da li u Danskoj, bilo gdje imate mnoštvo poslova, sad kad pogledate gdje se traži više migrantskih jezika. Znači ta djeca trebaju se posmatrati kao poligloti, a ne kao djeca koja pričaju osakaćenim bosanskim jezikom. Mislim da će ovaj projekat pomoći da se probudi svijest da izučavanje bosanskog jezika treba neku drugu stranu, treba ljude koji žive, koji djeluju tu i ja nadam se da će svi koji se bavi predavanjem bosanskog kao maternjeg ili bilo kako stranog jezika pridružiti se ovom projektu, da ćemo na osnovu ovih projekata iznjedriti mnogo velikih ideja koje će naravno biti realizovane i da će pomoći našoj omladini da se osjeća komotnije pričajući i učeći svoj jezik. Vidjet ćemo kako će zaživjeti. Naravno, svi vi koji imate interesa da se bavite da li volonterski ili bilo kako što se tiče bosanskog kao stranog jezika ili kao maternjeg jezika u višejezičnom društvu, možete mi se javiti i možemo na osnovu ideja koje vi imate pokušati sprovesti bar jedan dio realizirati ono što bi omogućilo vašoj zajednici u određenoj zemlji koja se nalazi. Mislim da je u suštini podrška matice neminovna, jer matica kao matica još uvijek nas veže za jezik, za kulturu, za tradiciju i nemoguće je da ne govorimo o nekoj sponi između dijaspore i matice. Međutim, nisam baš imala neka lijepa iskustva sa maticom, nisam imala nekih poduhvata, morala sam neke stvari sama realizirati, što se ne žali, možda me to u nekom sektoru ojačalo, možda je to neki podstrek motivacija mlađim ljudima, ali institucionalno mnogo je nedefinisano još uvijek između dijaspore i između matice. Šta znači nedefinisano? Uopće ne postoji želja, motivacija, mogućnost da ljudi koji se bave tim profesionalno, koji ulažu svakodnevno 8 do 10 sati da bi se nešto ostvarilo u korist cijele zajednice, apsolutno nisu, ne da nisu prepoznati, nego uopće isključeni su. A ta relacija između matice i takvih osoba, nažalost, mi nemamo institucija je veoma važna. Pogledajte, evo, Željka je dobro pomenula, mi smo 2016. godine bili zajedno na jednom seminaru. Znači, dijasporska udruženja su sama to organizovala, sama osmislila projekat, sama pozvala udruženje. To je jedan ogroman posao, ali mi smo svi iz toga profitirali i na kraju smo svi u svom segmentu ostvarili onoliko koliko smo mogli. Ali žalosno je da iza njih nije niko stao ko bi ohrabrio, ako ne, financijska potpora je nemoguća, mi to znamo, ne moramo se zavaravati, ali ohrabrio da se takvi projekti sprovodi. Mogao je jedan Zoom poziv, ako ništa iz ministarstva, sa nekih institucija kojima treba biti ključno očuvanje bosanskog jezika, identiteta, kulture i svi onih koji žele da se osjećaju kao Bosancima, Hercegovcima, pa makar im jezik bio kineski, jel? Ja u svom udžbeniku imam mnoštvo stranaca koji žive u Sarajevu, koji osjećaju Bosnu i Hercegovinu svojim domovinom. Ja sam rekla da super, ti ljudi trebaju dobiti mjesto u knjizi zato što se bore za očuvanje bosanskog jezika. Mada su Kinezi.
to bi bilo toliko od mene. Ja bih željela da date neki komentar, ukoliko imate, da li to bio prigovor, da li to bila ideja, da li to, kako jednostavno doživljavate ovaj projekat koji sam vam predstavila, kako doživljavate svoju zajednicu, koje prednosti i koje mane još uvijek nisu razrađene. Ja bih još samo spomenula da knjigu sam napisala sa svojim nekadašnjim bivšim studentom iz Linca, koji je sa mnom učio hrvatski jezik i koji je zavolio bosanski jezik, izučavanje bosanskog jezika, koji je Austrijanac, koji nam je dao veliku potporu i koji će nastaviti da djeluje sa nama u projektu i koji je univerzitetski profesor. I nadam se da takvih primjera imaju u vašoj okolini koji doživljavaju Bosnu na jedan egzotičan način, a ne na način koji, nažalost, još uvijek je onakav kakav jeste. Ovako, prije možda nego što započnemo sa pitanjima, ja bih htjela da se zahvalim Azra što si nam prenijela ove bitne sadržaje. I moj komentar bi možda bio na ovo sve. Kao prvo, mnogo mi je drago vidjeti da se tu zajednički borimo, da ojačamo našu zajednicu, kao prvo to, a isto tako smatram da su ovo bitni koraci ka priznanju bosanske nacionalne manjine u Austriji, mnogo lijep način da predstavimo bosanski jezik kako u Beču i Austriji, pa čak i širom Evrope. I iskreno jako sam sretna što smo svjedoci ovakvih projekata i promjena u našem društvu i sigurna sam da ćemo na ovakav način mnogo toga postići i još više napredovati, jer kada gledamo unazad u prošlost, ja mislim prije 20 godina nismo možda mogli ni zamisliti da ćemo moći razgovarati o ovakvim projektima, da će bosanski jezik imati ovakav status ko što ga danas imamo i sigurna sam da će se stanje i ova situacija vremenom još više poboljšati i eto da ćemo zajednički napredovati u ovome svemu. Hvala još jednom. Da, Bosna i Hercegovina oduvijek je imala jako dobar odnos sa Austrijom, možemo reći prijateljski odnos. Bez obzira na sva političke elite koje se trude da naruše taj odnos, možemo reći da taj odnos uvijek je još stabilan. Jer ja sam pričala u više navrata sa studentima i njihovom slikom o Bosni i Hercegovini i o Bosancima i Hercegovcima koji žive u Austriji. Oni imaju jako lijepo mišljenje o nama. Naravno da uvijek postoje ljudi koji će naći zamjerke i različita komentarisat će različito naše uspjehe, kao što se desilo sa našom ministricom, ali to su samo ljudi pojedinci koji nisu sami sa sobom zadovoljni. Ali većina Austrijanaca podržava naš uspjeh. Nažalost, dešavalo se to što se dešavalo, još uvijek se dešava, još uvijek vi možete negdje naći da imate izučavanje samo hrvatskog i srpskog. Još uvijek postoje ljudi koji su slavisti, koji kažu nije to bosanski jezik, to je bošnjački jezik. Oni su na univerzitetima, to jeste, ali ti ljudi vode porijeklo iz nekih drugih konstrukata koji, nažalost, mogu reći, dobro prolaze, zato što ti ljudi su ugledni u društvu. Šta hoću reći? Iz konteksta se može izvući znači da trebamo uglednih ljudi koji posvećivaju svoju profesiju za izučavanje našeg identiteta. Da li to bila naša nacionalna manjina u Austriji koja je priznata, mi znamo je sam put kako se odnosi prema toj manjini. Možda nije priznata na onom nivou na kojem mi bismo željeli, ali u suštini treba jedno određeno vrijeme, ali što je najbitnije postoji afinitet. I jako je bitno da jezik zaživi na akademskom nivou. Kada jezik zaživi na akademskom nivou, naravno da će elite poboljšati taj status nas kao nacionalne manjine. Da?
Mikrofon. Čujemo li se? Da. Hvala puno. Dakle, još jednom da ponovim, ja dolazim iz Ministarstva ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, iz sektora za iseljeništvo, i sektor za iseljeništvo je u stvari nadležan za kreiranje politike BiH prema iseljeništvu. Želim prije svega da čestitam Azri, zaista je sjajna inicijativa i sve ideje vezane za projekat koji slijedi od tih bosanskih su zaista fenomenalne i konačno je, čini mi se po prvi puta ili u nekoliko navrata, ali zaista je sjajna inicijativa koja dolazi znači od stručne dijaspore i vezana je konkretno za jezik. Željka? Ovako, ukratko, hvala Azra, jako mi je drago, kažem što smo se opet ponovo našli, drago mi je što spominješ projekat iz 2016. godine, ali i ako ništa drugo se nije desilo, desilo se to što imamo, što se poznajemo, jel? Što se tiče Danske, mi naravno imamo dosta poteškoća, naravno postoji odbor bosansko-hercegovačkih nastavnika, to je sve na volonterskoj osnovi. Nešto smo se izgubili, za vrijeme rata ja sam isto bila dobrovoljni predavač, tad je bilo veliki entuzijazam i drugačija postavka prema tadašnjem maternjem jeziku, međutim ne znam, dešavaju se jako, ovdje barem u Danskoj, identitet, ljudi su nekako, imam osjećaj da se ljudi stide tog svog nekog identiteta, ljudi se stide tog nekog jezika i vlada onako ona rečenicama šta će mu jezik, nije mu potreban taj jezik, živimo u Danskoj i mi smo eto Danci, mada to je sad drugo pitanje, da li ćemo biti ikad Danci. Tamira? Dobro večer, još jednom da pozdravim sve, nismo bili svi na okupu kad sam se kratko predstavila. Tamira Ceribešić iz Minhena, predsjednica sam udruženja Bosansko-hercegovačka škola Minhen, koje je kao institucija i udruženje staro tek 6-7 mjeseci, ali iskustvo koje imamo sa bosanskim jezikom i organizacijom školske nastave bosanskog jezika je nešto malo duže i već smo u 5. školskoj godini. Upravo iz tih razloga koje ste i vi, Azra, spomenuli, gospođa Željka isto tako spomenula, s jedne strane osjetili smo da se naša djeca i naši roditelji pomalo u svemu ovome gube i da je potrebno, da nije dovoljno samo da održavamo redovnu nastavu koja se svodi na 2 sata bosanskog jezika petkom u našem slučaju, nego se izrodila potreba da se ta tema institucionalizira, da se tome priđe nešto više strukturirano i da se posveti toj temi kao poduzetništvu, isto kao jednoj organizaciji koja se postavlja na noge. Mi aktivni roditelji koji tu već imamo par godina dječicu u školi smo se organizovali i postavili takvu jednu instituciju na noge. Možete nas pratiti na našem homepage, to je bosnišem-šule.org, i na Facebooku smo također. U međuvremenu možemo se pohvaliti da smo u odnosu na prošlu godinu, u godini pandemije, uspjeli povećati broj učenika za 70%, da smo otvorili 4 odjeljenja, da imamo 52 učenika ukupno i da se za vrijeme pandemije učenici dalje javljaju i prisustvuju online nastavi. Gotovo da je prisustvo nastave između 90 pa čak i do 100%. Evo ja možda želim isto svoje iskustvo da podijelim, pošto sam ovdje pohađala u Beču gimnaziju, kako na osnovnoj razini, tako i srednju školu, i moram da kažem da mi je često, odnosno tokom mog školovanja, nedostajao mi je bosanski jezik, to jest da sam imala tu podršku od strane profesora. Na primjer, ja dok sam išla u školu ne mogu se sjetiti da je pokrenuta neka inicijativa u mojoj školi, da djeca koja dolaze iz tih zemalja da mogu da pohađaju tu nastavu. Znači ja sam tek kasnije nakon mature saznala da to u stvari postoji u drugim školama i da sam imala pravo i imala tu mogućnost
da idem u neku drugu gimnaziju, možda bi to bilo poslijepodne i možda bi malkice bilo komplikovanije, ali u suštini postojala je ta mogućnost. Međutim, te informacije se nisu tako širile kao što se danas šire. Jako mi je drago što ove nove generacije dosta utiču na to da se to promijeni i da pružimo našoj djeci i budućim generacijama to što možda mi nismo imali u prošlosti. Ja, Željka. Pa upravo se možemo i ono vratiti nešto onome, toj motivaciji roditelja, u stvari motivaciji samo. Ja smatram, dok god nemamo tako stručno kao tebe, Azra, da objasni u stvari sve ove aspekte učenja maternjeg jezika ili bosanskog, srpskog, hrvatskog i u stvari, zato sam spomenula onaj ratni period, kad je tad bilo potrebno da imate jedan od fakulteta, nije bitno samo da se uči taj jezik, tad je bila druga motivacija, zato što se govorilo nama ovdje u Danskoj, vi ćete se vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je Željka do sad najbičniji i najvažniji faktor spomenula, to jest motivacija, jer ovo je sve priča u praznu, koliko nema motivacije i ukoliko ne možemo motivisati govornike bosanskog, hrvatskog ili srpskog, bilo kojim, da se radi migrantskom ili manjinskom jeziku. Zahvaljujem, Azra. Sandra, jeste li vi imali neko pitanje? Ja mislim da sam vidjela neki znak. Izvolite. Lijep pozdrav svima. Meni je žao, ja nisam od početka predavanja tu, tako da ne znam hoće li ovo moje pitanje biti na mjestu, ali bez obzira, evo ja ću pitati. Znači ja predajem bosanski, hrvatski i srpski u 2 srednje škole u Salzburgu kao drugi strani jezik. Može se maturirati, ali na hrvatskom jeziku. Mene zanima da li se može napraviti nešto da se može maturirati i na bosanskom jeziku. Odnosno, da li me možete negdje uputiti ili dati neki savjet šta da napravim, kome da se obratim, da bi se to na neki način izmijenilo, da bi pored hrvatskog stajao naravno i bosanski jezik. Jako dobro pitanje i povezano sa statusom bosanskog jezika u Austriji. Prije je u Beču postoji mogućnost da se izabere jedan određeni predmet. Od pokrajine do pokrajine, znači postoje različite definicije zakona i na osnovu toga i na osnovu onoga što pokrajina, što konkretno Salzburg propisuje, mislim da se veže za jezik. To je, kao što ste naveli, hrvatski, ali naravno da na osnovu želje učenika, na osnovu inicijative, na osnovu ponuđenog materijala koji bi trebalo naravno također da se napravi, jer vi nemate materijal za učenike koji žele maturirati na bosanskom jeziku, imate na hrvatskom i na srpskom jeziku. Mislim da je to bolna tačka i to je brdo posla. I mislim da upravo profesori koji predaju bosanski, hrvatski kao srpski jezik mogu u saradnji sa fakultetom napraviti plan i program za maturante koji žele maturirati na bosanskom jeziku. Što znači da to nije nemoguće, za hrvatski je već odobreno i za hrvatski možete maturirati u više pokrajina bez problema, srpski mislim samo u Beču, u par škola, ali za bosanski jezik također može se pokrenuti inicijativa da se omogući matura na bosanskom jeziku. To je veliki poduhvat, jer maturirati na bosanskom jeziku to je veliki poduhvat za nas kao zajednicu u Austriji. Zahvaljujem, Azra, hvala puno. Evo, preostalo nam još nekih 15 minuta za pitanja. Vidjela sam da je gospodin Nešad Alikadić isto imao pitanje. Izvolite, pa ćemo onda Samira i vama prepustiti riječ. Ok. Htio sam pitati da li bi vam pomogli video materijali. Recimo, svi znamo da osim knjige su sigurno osnov, ali uz neku glumu, uz neku zabavu za određene uzraste, ja vjerujem da bi to bilo uspješno. Sad, da li ministarstvo može u tome pomoći i oni ljudi koji imaju afiniteta da rade na snimanju tih video materijala, to bi bilo fantastično. To bi se moglo koristiti
širom svijeta i u Bosni i Hercegovini i svuda u svim zemljama? Hvala na pitanju. Pa moj udžbenik, kao što sam rekla, koji se naziva Otkri bosanski 1, upravo uključuje inovativne metode. Zahvaljujem, Azra. Imamo eto još 5 minuta. Samira, vi ste još htjeli nešto da dodate? Da, htjela sam samo kratko potvrditi još jednom taj značaj uključivanja roditelja, naravno na vrijeme, jer oni su prije svega naša ciljna grupa, preko roditelja dolazimo do djece, a onda nam je zadatak da u okviru nastave tako animiramo djecu da nam i ostanu. Onda su obično oni ti koji kažu, imam petkom bosansku školu, moram, ne znam, da pripremim zadaću i tako dalje, imamo razrađenu komunikaciju oko toga. Da, ja bih svakako apelovala, znači svi koji su večeras bili iz nekog udruženja koji se bavi bosanskim jezikom, da li to bila bosanska škola ili bilo koje promoviranje bosanskog jezika, da mi može se javi putem e-maila, jer ja sam ostavila e-mail, znači i na osnovu toga možemo napraviti jednu poveznicu na web stranici Otkri bosanski, znači sve adrese i svi kontakti koji se bave nastavom maternjeg jezika, tako da u svakom periodu i u svakom dobu možete se međusobno konektovati, što je jako bitno. Ja se zahvaljujem na svim komentarima, na svim pitanjima i što ste podijelili svi vaše iskustva sa nama. Isto tako još jednom srdačno se zahvaljujem, Azra, što si bila naša gošća večeras i što si nam predstavila svoje projekte i koliko u stvari ti radiš i koliko stvaraš za našu zajednicu. Isto tako želim da se zahvalim kod ostalih koji su bili dio ovog programa, ove večeri koji su obogatili ovu našu večer i nadam se da ćemo se uskoro ponovo ovako družiti, razgovarati o bitnim temama i da ćemo naša iskustva dalje ovako dijeliti i širiti. Preostajem sa srdačnim pozdravima i želim vam još ugodnu večer. Doviđenja.